Cookie State Demand Committee na cookie gi tongan ba state amatan baga mari laina na chathariba public blockade asi handok bi haina all Manipur School Students Transport Association amade Jet Kunedo Association of Manipur na thadorok pa cherol amana appeal torkli Housing petrol amade diesel fangnana khona bada haktengna na awaba thengna gadori base school service toriba gari sing ni haire amaromda November gi tang kun ga taruk taki kun ga taret fawba New Delhi da pangthokadoriba kun ga manga suba National Jet Kunedo Championship ta saruk yanaba Manipur gi tem thasi gi tang kun ga ni thoi da Imphal thadokani haire masina maram hoidna blockade asi komthok pinaba khanglakli akhataba pauda Income tax rules amade e-filing ki matangda DDO singna lawgadaba diet amade thaudang ki matangda seminar mangasi hotel classic ta pangthokre Commissionerate of Income Tax TTS NAR Guwahati na sinduna pangthokiba seminar aduda Finance ki Principal Secretary Barun Mitra su saruyake Manipur government amade Central government ki manungda laiba department kaya gi makok thongba official DDO amade police ki makok thongba kaya su saruyake Assistant Commissioner of Income Tax TTS Imphal ge AJ Singna Income Tax ki matang da lairiba provision sing DDO Singna ningthina khangnana honagadabani masida DDO Singi chawraba thodang lei Bharat ki Ministry of Finance na Income Tax ki matang da paksana khanghanna honari haiki Lagliba tang kun ga tareta pangthokadoriba TET ki parikha numit asida Imphal West amasung Imphal East da lairiba government aided amade private school sing shuti oigani haina sarkar gi cherol amana khanglakli Japan India diplomatic relation gi chahi humpu suba gi thoram ngasi Chandel district ki manung chana laiba Lambung da laiba Analon Christian Institution da pangthokre mafam adu da Japan sarkar gi senthang makha da sagatliba school building adu Japan gi minister Takeshi Asuga amade Japan gi embassy ki first secretary Kochu Matsushaya Shina yangsinke Analon Christian Development Committee na sindura pangthokiba thoram aduda MLA Nunglung Victor Chandel gi DC TH Jitaranjan amade atai masang naiba miyoy singna sargyake Minister Takeshi Asuga na Japan India diplomatic relation na chahi humpu surakpagi ningsing nungbi ama maikhum hangdoke MLA Victor na Bharat amasung Japan ki marakta sanglaba itihas ki oiba mari leinaduna lakle Bharat Japan ani ki marakta formal oina diplomatic relationship ase lising machamapal yankai nithoi gi April thada hawdokhibadagi leibak ani ki marakta afaba mari leinaduna lakle Japan ki Minister Takeshi Asuga na haujiksu Cambodia da Bharat amasung Japan ki Prime Minister amade atopa leibak tarataruk ki Prime Minister yauna East Asia Summit ki damakta meeting pangthokli chawkhalakpagi matung ina ngasidi malem asi pikshilakle mahiroi singna su atopa leibak ki miyoi singa internet ke khuthang da khangnaduna aikhoi masel gi marakta kanaba kaya lawduna punsida mai pakba oina ba honagadabani phongdoki Your friends in other countries of the world. The government of Japan has made a certain contribution for the construction of the school building, new classrooms. I hope the building will be fulfilled with the hearts and the will of you boys and girls wanting to learn more. District Officer Horticulture and Soil Conservation Department na sinduna nongmigi oiba district level ge farmers sing training program ama ICAR Manipur Center Lamphel Pata pangthokre Horticulture Mission gi makha da paikhaliba schemes sing gi makha da horticulture ki pothok yamna puthok pamasung quality lehenba ngamna bagi damakta pangthokiba training program aduda ICAR Manipur Center gi Joint Director Dr. Pawan Sharma Additional Director Horticulture and Soil Conservation K. Kipjan District Officer Imphal West R.K. Jayant Kumar na maruweba miyoy singoyna saruyake K. Kipjan na farmers singna thawai yauna hotnaduna senthok hena puthoksi farmers singna training program asigi khudong chabal lawduna pothok hena puthokna hotna biyo haiki New cultivation technologies or scientific cultivation practices. So behind the scientific cultivation practices, one most important technology is to adopt or to use this quality planting materials. Lawlo khraba matungda lawfam khoidoktana hangamaru hunbagi matangda farmer training program ama thasigi tang taratareta Tamenglong district ki khopum tampakta pangthokre All Manipur Progressive Farmers Association na District Agriculture Officer Tamenglong ga khushamna duna sinba program aduda khopum tampakta leiba tongan ba khul taramanga gi muching saruya ke
ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोपकी थौरमदा थानगोंग खुलगी खुलाकपा गायबिराय रोंगमै असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तमेंगलोंग KSH बोन बिहारी अम्फागी जनरल सेक्रेटरी थोइबा कोंथौजमना थौरम पुसिंग ओइखि KH सुरमनीना सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ओइना सरुक याकिबा प्रोग्राम अदुदा अम्फागी माइकेदगी निंगथम लौरुक ओइना थाबा याबा मरु मरांग सिंग यंथोके AAO बोन बिहारी ना लौ लोख्रबा मतुंगदा मतौ करमना हंगाम हुंदुना लौमी सिंग सेंथोक हेनगत हंगदगी हाइबगी मतंगदा सुगाइना ताकबगा लोइनाना लौदा तागनबा लेना तिना सिंगदगी ngaktoknaba wangangke अम्फागी जनरल सेक्रेटरी थोइबना ट्रेनिंग प्रोग्राम असि चिंगतम खाक्तना एसोसिएशन असिना चिंजाक तमिपाल तांगदबा हाइबा पांदमगी मनुंग जन्ना पांथोकपने लमदम असिदा लौमी सिंग सेंथोक मरांग कायहंदुना मानब खुनाई अमा पुरकनबा थबक पाइखतखिगनी फोंदोखि मुदा खुंदान मिनरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप मियोइसिंग चमानबा कोनबगी वाखलोन थमगा सु नोमदुना पोथोक मरांग कान पोथोकदुना चिंजाक तमिपाल तांगदबा अमदि चेलदुगी फिल्म फगलानबगिदमक्ता हेत ngamliba makai ching amadi tamgi manung hanjanba mapum khudimmakta sigumba anuba manipur gi anuba lo singuga mari leinaba gyal loksing singchi piraga hana leijaramba pothok puthokna adagena chenda lambi phandana chendu phim phagalalaga apunba manipur sakolnbagi khungtangda usingchi changsanjarpani एस मेमा देवी मेमोरियल ट्रस्ट न सिंधुना चाही खुदिंगी लुक्राबी सिंह द पीबा सेल की तेंगबांग ngasi कशामपात लेमजम लेकाय दलेबा समराय लाटपाम मुखदेव शर्मागी युमद पांगथोखरे थौरमदु द कशामथोंग केंद्र की एमएलए एल इबोमचा कक्सिंग केंद्र की एमएलए वाई सुरचंद्र ट्रस्ट की प्रेसिडेंट एल इबोल अमसुंग डॉक्टर सरोजिनी ना दायसफम की मरीरक सुबह ओइना लुखराबी नुपी मरीदा हंदक चाही की ओइना लुपा लिसिंग मंगा मंगा मदे चेंग बैग अममम पीखी वांगांग की एमएलए सिंह न फुंगदोक नखिबदा मियोइबा अमा ओइना हिंगबदा अवाना तारबा मियो सिंह द मतेंग पांगबा मसुंग कथोकपगी हैनबी लेबसी यामना फबमनी पीरिबा सेनफम सिंह असि पॉलिटिकल की ओइबा मीटिंग येंगबिगनो मतुंग ताबदा ट्रस्टना मतंगी चाहीदगी हौना खरा चावना सिन्नबा होनबियु हाइखि वोट पीबीदबी येंगबिदु खाइदे अवाबु खाली खलगा अखैना तबदु लोइनमक थुंगना पीबदि गमोय लिमिटेडली यामद्रबदा केंद्रस्दा 50 दी थुंगुनी हाइदे खजे हेनबीआई लमलोंग सब डिविजनल के ट्रांसफॉर्मर 400 केवी न पुरीबा मफम सिंगदा ट्रांसफॉर्मर जाकिबदगी मैगी अवाबा मायोकनरिबा प्रजा सिंगी अवाबदा मीडियंग चंगबी हाइना यूनिवर्सल प्रोग्रेसिव क्लब खुराइना थादोरपा चेरोल अमना खंगलगली 400 केवी ट्रांसफॉर्मर सिन पुरीबा कंज्यूमर सिंगी ओइना प्रीपेड सिस्टम दा डिपार्टमेंट मै पीबीनबसु अपील तौरगली नुमित मंगानी फाबुगी मनुंग द मियाम द मै फंगंद्रबदी अकन बखोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइना क्लब असिना मखाताना खंगलगली कुकीला सिंगना सेंटर अमदी मणिपुर सरकार गा वारी सानबा तारबदे सेंटर की होम सेक्रेटरी की थाक्त की तादबा अमदे स्टेट की ओइना होम मिनिस्टर नत्रगना चीफ सेक्रेटरी ओइगदबनी ngasi फावबा सरकार ना पॉलिटिकल डायलॉग अमदे प्री इंटरनल अरेंजमेंट सिंदबना ngasi की फिबा मसि लाकपनी हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा इंडिजिनस कुकी पीपल्स फोरम ना हाइक्रे पाउमी सिंग उनबदुदा फोरम की प्रेसिडेंट आर चौथेना स्टेट असिदा हौखिबा इशू सिंग स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट अनिना खंथबा वाटपा पॉलिटिकल की ओइबा मीटिंग तुंगपोइना चनबा याबा मोंगदे येंगदबा कया असिदगी फिबमसी ओइरखिबनी कुकी कांगलुपना मणिपुर काइनबा सिलेक्ट्री हाइके फोरम की जनरल सेक्रेटरी लेन गांगतेना सेंट्रल अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट ना पॉलिटिकल डायलॉग असि नवंबर मनुंगदा हौद्रबदे सुगिदमक एक्सटेंड तौरकपदा साइन तौबा अमुखना पामद्रे हाइके हाइरिबा अक्रॉस एनी स्पेक्ट्रम ऑफ कम्युनिटी ना इखोइगी political dialogue oisunu or any kind of cookies aspirations sabotage to be the name of the mutuina mayam community dai thamjage कोरेंगैदा लेबा फ्रेश वाटर UNI वाटर हाइरिबा सी मैतै मेंगना थारम दबगिदमक मिलालना थिंजिले हाइरि नंबोलदा लेबा स्प्रिंग वाटर असिसु निमित मंगादिगी मनुंगदा मिलालगी मयाइलो संगदा लाक्तुना वारोइ सिन पुरकना बखोनबि हाइना मिलालगी प्रेसिडेंट SH तोंबना पाउमी सिंग उनबदा फोंदोखरे रागुबमतला दुकान जिंदगी हारिबा इसिंग अजि लेबि यारोय अदुगा योलंबा दुकान जिंजु मिलान अकनबा खोंजंग संजलगा अखोयगी दुकान खुदिमकी थिगतुना अखोय थिंजंगनी कइममसी योलमिबा दुकान जुंग अदुजु मिलाना थोंग लोंजंगनी
All Tribal Students Union Manipurna Makoigi Ahanba General Assembly Ma Hotel Impal da Pangthokre ngasi pangthokiba General Assembly duda tongan bawari mga lawduna Manipur Sarkar da thabak oina pangthokpinaba paumising unabada phongthokre Union ki wangang loi Majabung Gangmaina Manipur Sarkar na Chingi District singda bed tamnanaba center sing hangdokpa amade Chingi school singda matik chaba oja amade staff loinana infrastructure sing sengbat kadabani Tribal singna khundari ba mafam singda umang kokthokpa madi tongan ba pothok sing manghandana ba sarkar na khwanagadabani haiki Indigenous peoples tribals come to the free prior informed consent law would have been United Nations ki declaration matungina madu non step process lagta targeti any hill step project by post company we fight torakni मुझे आए अगर रेजोल्यूशन से अथुगु मतंगा कोई सरकार दा तक्सल लगे मसी से फुलफिल होय तो तार गद्दी कोई ना एनी फॉर्म ऑफ एजिटेशन से संसन करी कोई पन्नम से कोई Cookie State Demand Committee na Cookie Singi Oiba State Amasim Nanaba Taksinduna Chathariba Public Blockade Asing Manungchana National Highway Chamagayangkai Imphal Ukrul Lambi ki Gwaltabida Mioi Kayana Lambi Tingbagi Khongjang Changsin Bayau Binupi Ama Central Car Amana Thomlambadagi like a necre Sogla Binupi Adudi Namkim Chongloi Kawi Chahini Pumangarum Suri Hari Taudogi Matungda Lambi Tingbagi Khongjang Kanchilakadagi Yangang Popi Police Kitim Amana Miam Adu Control Taunabonake Lambi Tingba Yauram ba mioi amana taliba dabi asi sarkar na athuba matamda pithokadabani haina phongdorki athuba da kaino somge government na ekoi ge ni basi demand si PPO aduna daradi ekoi bonsi to Childline ga marup oishi haiba pandam da chayola machumna chatharapa campaign ngasi lamlong higher secondary school da lotion kre lotion bagi thoram da mahiroi kayana saru yaduna sana khona ba athoi hen tanaba pangthoki chayola machumna chatharakiba campaign asigi manungda layak pa changdam nabena chingba tongan ba thoram kayasu pangthoktuna lakhibani Spastic Society Manipur na sinduna mang da changsinsi haiba mimanadra singi awareness ki marirak suba tangka ngasi Palace compound leba lamyan basanglen da hodokre thoramadu da Imphal West ki DC Radha Kumar Olympic medalist MC Mary Komna saruyaki Society asigi angang singna tongan makal ki thorom kyasu pangthoki miam ga mimanadra ba mai paklaba mioi mari da society ki makedagi khudol pot piduna puning thawke masida UPSC na loba examination da mai paklaba Mio Sing Suyauki. Spastic Society Manipur ge Laishram Rikina ISTV News the Pongdorpada Ngasi Haudokli ba awareness asi national gi oina pangthokpani awareness asina mima nadraba singi phangpham thokpa matau karamna phangan gadagi haibadu khangminnaduna samaj asida punna chawkhat minana bani haiki Mahiloisang singi syllabus amadi aiba singna seasonary ba Manipuri londa lonyan mayam ama yausin kibasi matangda leibaki oiba khana naina ba mifam ama November gi tang kun gamari da NCERT ga milal na sindura pangthok lagani haina milal gi hanagi vice president naukhum bana phongdokre